Make the ground shake. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, nastavljamo s ovim serijalom. Jesse Prizor. Kao što vidite, promijenio sam teksturu, da mogu trčati koliko se radi. Kako ugalj izgleda poput pijeska, samo da nema ovih crnih tačkica, neko bi pomislio pijesak. Ajde, pokupiti se ovaj ugljen, pa idemo do kuće. I evo nas kod kuće. Evo našeg tunela. Po običaju. Idem da uzmem stvari, pa idemo da malo istražujemo. Leather mi ne treba sada. Cobblestone može jedan stek. Ne treba vjetra. Ostaviti hole. Evo to. Da, to ne treba. I to je to. Mač na prvo. I kao što vidite, ponestajem sve više hrane. Tako da u ovoj epizodi idemo da istražujemo i da tražimo željezo. Yes. Dala mi je leather. A ne mes. Sad mi se baš ne preplipava do tamo. Idemo gore na planinu. Evo ga šip. Jao, brat. A hvala, ovo se dobro sme da još ugljena. Gdje god da smo pošli, moramo prijeti. Pa ne da mi se. Pa ćemo ovdje. Ubijamo kravu. Onako kada udarite kravu i ona bježi. To mi je nešto najgore. Mislim da imamo dovoljno ledera, kože, da možemo si napraviti patikice. Ja. 3,5 srca je od skupa. Ja sam posve izgubio. To što mi trebati napraviti. Stavim ovdje.
Što mi je sav ugljen? Što mi je jedan ugljen? Gdje je moj ugljen? Znamo šta ću za ovu epizodu. Ćemo... Znači, skupit ćemo drvo i gradimo se kuću. Bolje rečeno, selimo. Šta mislite koliko će biti dovoljno? I da li da se selimo? Vrate, ovo izgleda kao drvo. Creeper. Kako čudno izgleda. Nemoj pukanti, ti si dobar creeper, samo nemoj pukanti. To ti ja. What the fuck is that? Polar. Boga veze. Šta je to? Nema veze. Dajem ti svoje slatko meso. I puha mi je sjekira. Povučaju. I ljudi, pogodite šta sam našao kada sam se vraćao kući. Iron ingot. Ko ima sreće ima. Ali šteta što je samo jedan. Jo. Ovo ćemo za sad staviti tu i to. A napravit ćemo sav letter. Da li da napravimo kapicu ili boots? Hajde, napravit ćemo boots. I napokon imamo nešto da dijela. I da si odmah napravimo ja mislim da će jedna biti sasvim dovoljno i hrana. Sasvim smo odgladnili. Ovaj ću rotten flash. Idemo mi sada da sjećamo drva. Evo nas do naše šumce. Ja mislim da će ovo drvo biti dovoljno. Ja, kako čudno drvo. A vrate nikako. I imamo sva drva. Još samo da vidimo mjesto gdje bi napravili kuću. Ono tamo
mjesto mi se čini dobro. Imamo sva drva. Evo, došli smo do mjesta. Samo da ovo popunimo ovu lupu i ovo ovdje raščistimo. Mogli bismo napraviti kuću. Idem ja po lopatu. I otišao sam po lopatu. Malo sam se zbunio. I sa postavljenim prvim blokom ovdje ću da završim epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i vidimo se do sljedećeg puta. Subscribe-ujte se na moj kanal ako još niste. Pozdrav do sljedećeg klipa.